Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 10 апрель 2021 Бишкек шаарындагы Пригородный мал базарындабыз. Музоолор жака келдик. Музоолор тартып көргөзөм. Сүт эмди музоолор, торпоктор. Сиздики канча? Канча айлык бул? Айлык эмес, 10 күндүк. Эркек ургачы. Ne деген порода бул? 25 миң сом. Assalamu alaikum. Канчадан сурап атасыз? 23. Эркек ургачы булар. Бирөө эркек, Ургачы, бирөө эркек 23 миң сомдон. Жакшы. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? 25. Ургачы эркек. Эркек торпок 25 миң сом. Канча айлык бул? Же ай боло элекпи? 1 ай дейт. 25 миң сом. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? 30 миңден. 30 а? Канча айлыктар булар? Аз сурабай калдык. Эркек ургачы? Эркек. Үчөө тең эркек, а? Не деген порода булар? Анысында сураган жок. А, Рейс жүрөт мө? жакшы. 30 миң сомдон дейт. Караңыздар. İşte haberler. Бул садиктер кимдики экен? Сминтал. Канча экен бул? 40 миң сом. Ургачы эркек? Эркек. 40 миң сом. 36-га бербей атасыздар, э? 40 миң сом. Олар кимдики? Канчасы? Жерде да 4 муз отурат, ээси жок. Так, сиздики канча? Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 25. Ургачы эркек? Ургачы канча айлык бул? 2 айлык. 2 айдан өтүптүр. 25 миң сом. Канча сурап атасыз? 26'ga verin. Азыча. Алла. Канча айлыктар бар? 2 айга жете элек, а? Эркек, экөө тең эркек ургачы. 26 берем. Мону канча сурап атасыз? 20. Bir aylık okşayt 20 ming so'm. Assalomu alaykum. Qancha surap atasiz? 25. Erkek urg'achi? Urg'achi erkek. 25 dan, ha? 25 ming so'mdan. Erkek urg'achi biri. Erkek. Assalomu alaykum. Qancha surap atasiz? 30. Urg'achi erkekmi? Urg'achi. 30 ming so'm. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qancha surap atasiz? 30 ming so'm, ha? Urg'achi ekan, ha? Qancha oylik bu? 1 ay 10 kun. Ne degan poroda bu? Alato. O'zing Alato parodadan ekan, ha? Qarangizlar. Uy bo'la turgan ekan. Dag'i bormi uyda? Dag'i uyda borib topmoqda? 3 var, ha? Telefon nomeri beresiz? Beremem. Aytыңыз. 507 0507 43 77 00. Qaqta turasiz? Alman aka. Qaqta turasiz? O Пригородныйда. Пригородныйда. Dag'i uyda muzovlar bor, ha? Qarangizlar. Ушул номерге чалсаңыздар болот, Аман байке.
20 ming so'm. Продаж жоқ екен. Иә. Urg'och to'piq. Швиц болды. Shvets. Urg'och 20 ming so'm. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz aka? 25. 25 ming so'm. Urg'och erkak, urg'och ekan-a? 25 ming so'm. Urg'och to'piq. Tortib kesak. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 30 dan, a? Urg'och erkak bor. Erkek urg'och. Bu 20. Qarasi 20, bunisi 30. Yaxshi. Qancha so'radasiz aka? 22. 22 urg'och erkak. Erkek. Buchoq. Qancha oylik bu? Aydash 10 gün. 10 kunlik mi? Qancha deydi? 22 ming so'm. Buchoq. Ular kimniki oldi ekan ham? Sizniki emasmi? Ular kunda jotib turadi. 20 dan deyaptilar. 20 dan deyaptilar. Yaxshi. Az tartam yo'q kelar. Assalomu alaykum. Qancha oldi ekan? Sotasizmi? 90? Muzolmen, ha? Birinchi to'tdan Birinchi tut muzolmen. O. Qamajin ekan. 10 litr sütü var. 90 ming so'm deydi. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? Qancha oyliklar ular? 1,5 oylikda 35 dan. 35 dan. Urg'och erkak. Erkak, ha? Mayaqdan tartayın. Ne degan parodalar bular? Holstein. Qarangizlar. 30 ming so'm. Bir borodonko. Boroda. Holstein. Yaxshi. 16 million. Qancha so'radasiz? 18 dan. 18 dan. 18 ming so'm. Qarangizlar. Olar. Qancha bu buqa? 44. Qancha oylik bu? Aytib qo'ychi arzon. Videoga tarqatadi. Qimmatlatib var jo'q ko'tariladi. 35 ilisizmi? Videolar arzon. 44 ming. Video arzon aytib. Betni bir tartib qo'ychi reklama qiladi. Sen tartib qo'yasiz. Bu qancha? Gülüp. Qancha oylik buradan? 3 oy. 3 oylik, ha? Ne degan paroda bu? Buri Shvets. Buri Shvets, ha? Bura, действительно Buri Shvets. Qarangizlar, cho'tka ekan. Хозяинida Buri Shvets. Mana 44 ming. Ya bu bolori qancha o'tam? 41 ga berbesin-da ko'rachi. 41 ga bermadingiz. Sen otingga? Chingiz. Chingiz. Qaysi firmada? 44 ming so'm. Buri Shvets. Ne basamiz? Qarab. YouTube kanal bu. O. Assalomu alaykum. Qancha oyliklar bor? Qancha so'radasiz? 6 oylikda. 6 oyliklar. Qancha so'radasiz? 34 dan. 34 ming so'm. Ne kanal bu? Bozor alami degan. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? Buchoq. 40 dana. Ko'tang buchoq, ha? Qancha oyliklar bor? 4 oy ketdi-da. Sütdan chiqdi-ku deyman men. Sütdan chiqqan. Yem, ko'p. Onsizlar buqa ekan, ha? Buqa. Buchoqlar. Köptü. Ne degan Buri Shvets dedingiz, ne dedingiz? Bunlar genelde metni Ya, para. Alata, ha? Ha, Allah'tan. Yaxshi. Tak, bunday kelamiz. Boshqa yo'q. Yoqda o'sha cho'ng'ayib ketdir. Radondan. Yagani. Bitdi. Yoqda o'sha qalbab tur bari cho'nglar ekan. Do'stlar, video yoqsa like, so'rov bo'lsa kommentariyada qoldiringizlar.
Сіздер менен коштошом. Каналга катталганды унутпаңыздар. Канча бул? 33. Ургач эркек. Эркек. Канча айлыктар улар? 5 айлыктар. Жакшы.